Donald Trump secara rasmi telah sign executive order berkaitan dengan strategic Bitcoin reserve. Ini maksudnya Donald Trump dah menepati janji politik dia menjadikan Bitcoin one of the reserve asset dekat US. Tapi persoalannya selepas dia sign, kenapa market dump, market tak terus pacak? Sebab detail daripada executive order yang disign itu bukan untuk US spend lebih banyak duit beli Bitcoin, which is beli 1 juta Bitcoin yang dijanjikan waktu dulu, tapi hanya kekalkan aset Bitcoin yang US ada. Tapi kalau US tak beli Bitcoin, macam mana mereka ada aset dalam Bitcoin? As a government, bukan cara dengan beli Bitcoin sahaja untuk dapatkan Bitcoin, tapi dengan sita, kumpul daripada semua bad activity yang melibatkan Bitcoin, juga membuatkan negara US ada banyak Bitcoin. Jumlah Bitcoin yang ada dekat negara US ialah sekitar 200,000 unit, and for me this is still a good news. At least kita tahu 200,000 unit ni takkan didumpkan dekat pasaran kripto nanti. Let's say kalau kita tengok news ni untuk jangka masa panjang, this is still a good news. Mungkin dalam fasa short term kita tak nampak drastic effect terus pump, tapi I do believe that dengan US jadikan Bitcoin sebagai reserve negara, ini akan buka peluang untuk negara-negara lain start explore berkaitan dengan kripto and Bitcoin juga. Apa pendapat anda tentang perkara ni? Cuba komen dekat bawah.